karon nga video kay naa mi laing challenge nga buhaton. Kiba mo unsa? Unsa man Camille? Fast eating challenge kini Okay, fast eating challenge. with a twist. So unsay twist lunch? Ang twist kay basaon na lang ang questions daan. Unya, Kaon. kaon, Lumba ni kaon. lumba og kaon, sige, okay? Okay. Sige. Yeah, ako yung basa sa una nga question. Who was the founder of the KKK? A. Jose Rizal, B. Confederate Army, C. Andres Bonifacio, or ABCD. E. Emilio Aguinaldo. D. Raman de Cotto. ABC. D. Balik. Oh my God. Sure. Okay. 1. Duha ka buok. Ang first round kay duha ka marshmallow. Okay? 1, 2, 3, go. At kan hindi ko. Kapag wala ko na tol. Dutch! May pakita yung bakbo. Di answer. D. Emilio Aguinaldo. Check. Rose! Guguan ako ang history. So, dog ko. Di, sige, ika-answer. Isa man. Unsa ilatis? Sa? Si Andres Bonifacio! 1 point. Okay, next round. Ligaan naman ako siya chance eh. Wow, may answer ito. Isunod na naman ulit. Sunod dito dulit eh. Eh, Jose Rizal? Oh, dito. Ganiya. Sige na. So, ang next round. Ipon, uy. Ano man? Sakit na siya. Okay, next round. Cerelac! Balik ni pagkabata, day. Balik yung pagkabata. So, dapat ina mo mahurot. So, ikaw na sa baso, Min. So, ang second question kay... Who was the founder of the La Liga Filipina? He was also considered as the national hero of the Philippines. Hindi na ako. Ako nagi... National. Ano to? Who was the founder of the La Liga Filipina? He was also considered as the national hero of the Philippines. Okay. A. Andres Bonifacio. B. Mark Twain. Twain. O gani. C. Jose Cantu. Or D. Jose Rizal. Okay, dapat kalagtilok dyan ha. Ngayon, kasi lagi ko, nagdagdag lagi na ako. May kay kakuangan eh. Uy, gati ka gamay. Gati ko may Sige. Yeah. Bitsa, be. Okay. 1, 2. Nihonod mo kami. Okay. 1, 2, 3, go. Yo, kabidyo. Hindi ka bidyan, kasi kaon ko. Jose Rizal. D. Hantan on. Lahat niya. Para. Oo, di ba? So, 1 all. Basta kaon ka. Ludo, ano ba siya? Eh, Lami, mangod. ludan ko. Ano yan? Hindi ko What's that next? Okay. So, next round. So, ang among kanon sa kay ang apple. Ang Apple. Because an apple did the doctor. Go. Okay, so next round is, where did the name of the Philippines came from? A. Miguel Lopez de Legazpi. B. King Philip II of Spain. C. King Philip I of Spain. Or D. Queen Elizabeth. So, The first of ibang Spain. answer. 1, 2, 3, go. Okay, go. A few moments later. Buang. Ako na pa naawa ko ah. Dagko! Kaupoy! So, ang answer na ko kay Miguel Lopez de Legazpi. Iba ko sa answer. Ano? King Philip. Kaya mag-go! Queen Elizabeth?
Philip II. Huh? King Philip II of Spain. So, 2-1. 2-1. Okay, next. So, next naman kay egg. Ano? Boiled egg nga po. Ang naglanto ani si Camille. Awa na ko na. Awa na ko na. Naon sa nag-itlog. Nakikita Ay, pagkitay mo. Ay, ang bisa na ko. Awa, luwi kayo ang itlog. Di gawa Ay, sa ano, lalo. Number 4. 4. Okay. Considered as the first Philippine hero. Mo na lang. Mana din din. What Treaty of Paris involved Spain succeeding most of its territories to United States? A. Treaty of Paris of 1963. B. Treaty of Paris of 1898. C. Treaty of Paris of 1763. Or D. Treaty of Paris of 1919. Okay. Are you ready? Are you ready? Ready? Okay, 1, 2, 3, go. Kulang daan! Buang ka! Lunch. Sabi ka, baba. Sama. Gaan siya. Treaty of Paris, 1898, letter B. Nilagyan ko siya. Sana. Oo, sakto. Oh my god! I'm correct again. Lang. Ano lang sa sila? Paki-appreciate sa akong eyeshadow, guys. Di ba mo kisay gabot, ani? Lunch. Paki-appreciate ta. Comment down below kung nindot. Yung sa manini mo. Da. Nindo trabi yung eyeshadow so. Sila pa dyan. The fifth round is cereals. Cereals, cereals, not cereals. Nee, gitaw. Maro ka iya lagi. Okay. Nagpili na may usaka. Question. Which city is known as the walled city? Pinukibong ko ani. Ako sorry. A. Malolos. B. Intramuros. C. Makati. Okay, go. Luwi ka. Alam mo. Maghang na Gusto niyo umutang eh. Cereal. Ayun, may dako na dako. Dako ang baba. Blanche. Ako yung una maka-answer. Go. Ang answer kay Intramuros. Next na mo nga pagkaon kay Hansit Mango. So ako na mag-ask a question. Which country occupied the Philippines during World War II? Okay. 1. Uy, ang kuan, give it. Oh. A. German. B. America. C. Japan. Go. Alam mo. Bak-bak man tayo. Blanche. So the answer is Japan. Like, arigatou gozaimasu. Blanche desu. Okay. Philippines Independence Day is celebrated on what day? Tag ka daw. A. June 12. B. December 25. Or C. July 11. Again, A. June 12. B. December 25. Or C. Buti ka saan kay ka? Ay, ako na lang yung kamot! July 11. June 12! June 12! Blanche! Blanche! Ako yung una! Fine, give June 12, chance. June 12. Easy eh? Give chance, give chance.
So, the next round, ang mukha ng Snickers. Who was known as a hero of Tirad Pass? As A. Gregorio del Pilar, B. Andres Bonifacio, or C. Dr. Cerizal? Okay, 1, 2, 3, go. Nanta. Dali. Siguro na ako at ilong. Ano eh? Dali. Hindi ko saan. Ito, guard! Wala ka. Wala ka. Gregorio del Pilar. Look, biskot! Pumasagot ka ba sa answer, so... Tubig ang sunod! Napakot doon! In what year did the Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrive in the shores of the Philippines? Kabaw, kalimut mo. A. 1521, B. 1420, or C. 1621. So, 1, 2, 3, go. Uy! Lunch. Sa kaya sa? Answer na! Ali! 1521? Sakto kay! Yes! Kabusog! Ano sa'yo last? Last! Kay Ko. Wala ko niya. Okay. Question kay. Mayon volcano is located in which province? Again, Mayon volcano is located in which province? A. Cagayan, B. Albay, C. Zambales. 1, 2, 3, go. B. Albay. Hindi ko ganap. Hoy, ako'y daog. Ako pinakadagalog pa ang answer. So, So the winner is... Ding, 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 ding. Danche. Ako'y daog. Uy, sa last round ako si daog, no? oh my gosh. Ako lagi daog. So, mag-shoutout muna tayo. So, naday magpa-shoutout niya. Shoutout muna tayo kay Christian Brian. Oy, what's up? Ako ba sabi? Ruby Ann D. Og the April May Espinosa. Huwag sa mo silingan niya si Julie May Torino. Hi, Oy. Shabi! So, that's it for today's vlog. So, mag-unawa na sa amin kung unsa mo in next na Kung gusto, vlog. kung namin gusto nga, buhaton na mo like, Comment down the below. next vlog. Comment down below ha kung... And don't forget to subscribe. Pound. So, bye-bye!